Puong itibiyag, kunati Diyos nga pinarswana ti langit ken daga, tapnon agtubo dagiti kayo ken mulmula, kastamet dagiti prutas nga mabaling nga ipaunek at taraon ti bagi, nga iso ti puong itibiyag. Programa iti NGT Wellness TV FB Live. Dito'y ngilawlawag ni Dr. Marilo Hani Tamayo, nga eksperto kadagiti natural awagas, may panggep kadagito'y mula ang makaagas. Puong tibiyag, mabuya tunggal malem iti Miyerkules alas 3 ti malem dito'y NGT Wellness TV, ken mabuya yupay iti NGT Wellness YouTube channel. Puong itibiyag, puong itibiyag, ket ita at tuyen ti Doktor tayo. Have a blessed Wednesday kadigiti amin, iso amin nga makabuybuya kadaytoy maikadwa nga episode iti programa Napaolwan poon iti biag and of course ti mapagsasaritaan tayo ket about herbal medicine. Okay? Because high time nga talaga nga papagsaritaan tayo daytoy ta amo tayo nga dagiti mulmula tayo, especially ditoy Pilipinas, ket very potent, no? Nasamay nga kunada ti Ilocano. So nasamay digiti mulmula tayo, aglalo ka digiti panawen tayo ta medyo agpugrot kunatay man laengen kaadwan ti bibiyag tayo ket talagang narigat, no, kakabsat naan nga datay panagkwamit ngem adu talaga ti makarikna ditoy namayan iti COVID-19 kanya tayo. Kaya those who are watching right now tay kunakon pasingkeden tay laeng iti pamati tayo kani Apo Dios ta isulaeng met ti ammok tapno rumegtak ken sumalon at ti bibiyag tayo ta pag-amo tayo nga talagang narigat dito sitwasyon tayo, especially kanya mimot nga at dabasit nagana pa yan at dabasit negosyo na when no at dabasit pangalaan iti pagsilpo ti biyag ko natin malangran talaga nga medyo marigatan tayo nya at dabasit rigrigat na nga malaurin no kasi ti pasamak. Okay, let's face, no, let's face detoy mangyayari ti biyag tayo kasi amo tayo nga awan met iti ti maaramid tayo mudikit di acceptance to what is happening right now. So di kalman imon monitor ko parang nakaka kasla sunggar, no, tidot-dot ko kasi syempre as mga gasmet tinumotibiyang agagas tayo met kadigiti pasyente nga masaksakit ket maditiriknak nga makakita nga kaadwanan ti ospital jay Manila ti aglalo ti NCR ket handang agakseptar iti pasyente dan, no, St. Luke's, Makati Medical adu ti dagiti handang agakseptar gaputa kurang iti ma-provide nga beds for sick people. So dagiti taga NCR nga naka-monitor kanyak nga kailokanuan tayo, no, salwad lang Apo, no, salwad lang dagiti kailokanuan tayo nga adad ta NCR ta ni kaadwanan nan santi tao iti NCR ket apektado. So nagadu ti ag-monitor kanya tayo sabay tayo nga mangrugi iti daytoy nga paset iti programa tayo kayat ko pay nga kablaawan man dagitay kanayon nga naka-monitor kanyak. Okay, and before gayam nga kablaawan kayo kakabsat, okay, dagitay kanayon nga agwawat kanyak over our page NGT Wellness TV. Usto tikadwa kami tatakat dati nagwapo nga IT tayo, no, other than Xavier, no. So Ken is still single and ready to mingle. Di ba? So ni Xavier iti technicals tayo
Okay, so before that, or before we start our program, okay po kaya't ko pa nga ag-say hi, digiti naka-monitor kanyak ti NGT Baguio branch is watching. Hello! Naganapay ni Stella and Joshua, no? So dati talaga nga imuna nga ag-wave kanyak. Okay? NGT Cagayan also joined. DJ branch tayo ti NGT Cagayan. Okay? Paulo Coral joined also yung inaanak ko po na si Paulo at saka yung kanyang mahal na asawa, di ba? Wilma Kindagan Aguilio joined. I think iti ko dito Cagayan, no? And I would like to say hi and thank you to our Vice Mayor Mary Crislin Abadilla itiban na naggapo kami Monday jaban na, no, nag-present kami about TBCO. So I would want to say thank you to our Vice Mayor Mary Crislin Abadilla. Iso na ngamin ti syempre head ti SB tayo. So at the meeting da idi Monday, so medyo nakipatch in tayo tapno maiyam amo tayo iti Doc Honesty, because actually there are two intentions apay nga napang kami giban na. Number one, we would want to collaborate, no, with our local product, kasi dito tibikos tayo pag-aamo tayo mat nga local product iso na kat numabalin dagitoy aramidon tayo nga ingredients iti Doc Honesty because maala iti tunggal munisipalidad iti Ilocos Norte ta. Syempre ti manufacturing plant tayo kat adad toy Ilocos Norte. Iso nga DJ kas lang nakikollaborate kami nga no anya ti maijaya damet tapno makatulong kami met kadagitay farmers itiban na, okay? And then number 2, inyam amo mi nga road DJ produkto mi nga tibikos tapno iti kasta mausarmat dagitoy ka probinsyaan tayo. Taamo tayo, masapol tayo dito nga produkto kasi number 1, this is a prebiotics enzyme combined nga makatulong tapnon ma-process iti digestive system tayo, especially our gut microbiome nga amo tayo ti gut microbiome tayo iso ti komunidad iti bakterya nga iso ti puon iti amin nga sakiton tayo tano once nga adu iti bakterya iti gut microbiome tayo nga iso iti komunidad iti bad bacteria, no, actually all bacteria naman living inside our body ijay ti bagyanan na gut microbiome ket no hantayong makontrol dagitoy opportunistic, no, dagitay bad kun natay man lang no nga bakterya ijay mat nga mangrugin nga agkaroon tay ti infection iti uneg ti bagi tayo, no. Iso nga masapol tayo iti Doc Honesty because ta hamot nga kanayon nga mangmangantay ti prutas no daduma ket manginaantay pay, which is very true nya. Digitay 9 important fruits and herbs nga masapol iti inaldaw-aldaw iti bagi tayo tapno mayadayo tayo iti sakit. Remember ti dejaya ti tibikos ket nutrients, no, haan nga agas please I would want to correct, no, especially dagitay makabasbasa dagitay multimedia naganapayan patalastas tayo, no, haan apo nga agas iti dibikos ngem nutrients tayo nga inaldaw-aldaw nga masapol tayo. Daytoy process na daytoy kat fermentation kay han tayo nga niluto binuro tayo daytoy, no, daytoy nga produkto haan tayo nga niluto. So I am claiming nga mayaman isuna iti enzyme kasi nga titibikos ket haan nga malutluto. So nandyan po yung enzyme niya sa loob. Iso nga kulugon tayo basit hantay mo nga i-shake nga sobra nga i-shake. Kasi no once nga i-shake tayo dito nga product nga iso ti makikita tayo iti screen tayo agsibo. Tama ba ako? Kasi agkarkaroon tayo iti natural carbonic acid. Natural po ang kini-create ng tibikos natin. Haan isuna nga synthetic, no? It's 100% natural. Kasi extracted fermented fruits and vegetable isuna. And I would want also to say hi to JR Tupinio ijay Hawaii dayto ako. So siguro awan iti obra tatta ni JR
Ijay Hawaii daytoy. I'm pretty sure nga Ijay Hawaii daytoy. JR Tupinyo joined also. Thank you so much, JR, ti panag-monitor mo mat kanyak. Kababayan tayo from Cagayan daytoy, no, ni JR. Please extend my regards to your family, JR, in Hawaii. Okay? And again, no, daytoy nga topic tayo is about herbal medicine. Di ko na akong iso daytoy ti masapol tayo, tapno papigsaan tayo, kan maagasan tayo, itibagi tayo. Di ka, kunang arod ni Hippocrates, no? The father of medicine, let your food be your medicine, and your medicine be your food. Dagiti ko na ni Hippocrates, this is the father of medicine. Iso nga, impormasyonan kayo met ka gamin adda dagiti inaprobaran nga mulmula nga iso ti itapik tayo every Sunday daytoy nga programa puon itibiyag, no, kasi dagitoy vegetables and whatever shrub man data, no, vine man data, dagitoy ti puon tibiyag tayo nga makaagas iso nga kalay kagumak launay nga i-discuss kanya tayo unti-unti or kanyayo, no. Daytoy nga 10 herbal medicine nga inaprobaran mismo ti Department of Health tapno iti kasta makatulong tayo mat dagitoy talagang awan iti makwarkwartana kasi talagang kaditi nga panawin narigat kabsat ti panagbibiyag tayo. And I would say hi to Connie Estradan Santosildes, isa sa mga reseller natin sa San Pedro, Bulacan. Okay po. Si Ma'am Connie Estradan Santosildes joined also. Si Carol Acedo, okay, batch ko dito jay Holy Spirit Academy of Bangged. Ta nagbasa ak, syempre I am from Abra, nagbasa ak jay Bangged Abra, okay, Holy Spirit Academy. So batch ko ni Carol Acedo. Kay api nga ti inusar mo batch kat your single name. Okay? Gerardo Menor Castro joined also. Hello, Brad. Our UI Brad. Okay. Brad Gerardo Menor Castro. June Alcazar. Saan ba si June? I think mga regular listener ko po ito sa Veritas. Nilo Villapando also joined. By the way, wala po akong program sa Veritas. Doon po sa mga Facebook friend ko na po, no, sa Radio Veritas, mga followers ko po, na listeners ko po sa Radio Veritas. Medyo mag-i-skip po ako tomorrow, okay? Bago po tayo magsimula. Itagalog ko latan kakabsat kasi tayo ko na kun ado talaga ti followers tayo ti Facebook kasi mga listeners ko po sila sa Radio Veritas where I talk every Thursday. Ngam nadalanan ak ngamin ti Teleton programa iti Radio Veritas, parang Caritas program. So nadalanan di programa 3 to 6 iso nga in-text da kanyak pailang edikalman nga hanak makaprograma ito no bigat. Iso nga ag live Facebook kak tulanganan kasi adda nang idawat kanyak nga iti topic ko is about psoriasis. Okay po, so dagitay doon sa mga followers ko po sa Radio Veritas, itagalog ko latan kasi marami po akong mga followers from Radio Veritas, ano po. So, you follow me live over Facebook, doon sa mismong Facebook ko po. And of course, dito po sa NGT Wellness TV, you subscribe po, no? Press the button, okay po, yung bell button, no, itikasta, doon po sa mga followers ko po. Every time na may programa ako about health, meron po kayong notice. Okay po, i-like nyo lamang po ang NGT Wellness TV. At the same time, live po ako sa Facebook ko tomorrow para mapag-usapan natin yung request ni Sir Richard de la Cruz. Lagi po yan tumatawag sa akin. Sana, Doc, i-topic mo about psoriasis. So, sige po. Tomorrow po, itatopic ko po ang psoriasis. Bakit po tayo nagkakaroon ng sakit na psoriasis? Para po hindi po tayo magkaroon ng sakit na psoriasis. Okay? Again, inuulit ko po, lahat po ng mga sakit is caused by the bacteria inside your gut microbiome. Hindi po sakit agad-agad yan, hindi po. Infection po yan, no? Inflammation muna bago po tayo magkasakit. Hindi pwedeng sakit agad-agad, no. Ang sakit po natin is term, term lang po. Ano ibig ko po sabihin? Inikanda lang tinagan na dagiti sakit tayo, pero amin nga sakit tayo, aga po iti bacteria. Okay? Alam niyo po, tuwan-tuwa ako when I was in the SB session kasi ang mukha
medical doctor Ijeng SB. By the way, I'm thankful also to the people, especially the SB of Bananga. Nakinig naman sa akin, no. They pay attention, no. During my talk, kahit very very short lang. I think I spent around mga 10-15 minutes lang po, pero they really listened to me, and I think there was one medical doctors there na agree po siya sa sinasabi ko na ti gut microbiome tayo isu ti community iti bacteria nga dito nga bacteria once nga antay nasalwadan, we live by bacteria. 85% of our life is bacteria, actually more than the numbers of our cells. Trillions, I think there are 30 trillions, 30 to 40 trillions of bacteria inside our body. That's why we are walking bacteria inside and outside our body. Okay, there are 100, I think 10,000, if I'm not mistaken, kinds of bacteria inside our body. Imagine, di nga kaadu ti bacteria nga i-study ti expert tayo, especially dagitay immunologist tayo, kasi isuda talaga iti agad-adal about bacteria, kasi the immune system tayo is connected with our immune system, no? Our gut microbiome is connected with our immune system, so our immunologists are really studying. So far nagadung nga research ko, nahangko lang nga maibinsa-binsa nga mesa-mesa. No, anyway, you follow me over NGT Wellness TV, okay po, or to on my Facebook. Tapno iti kasta ma-share ko mat digitay knowledge tayo apay nga ado iti sakit tayo. Okay? So Marinel Rolioda DG, yan, joined also sa Baguio City po. Hi Ma'am Marinel, isa po ito sa mga members po natin sa Tibicosian member. Yun po kasi ang tawag ko sa mga members ng Tibicosian community. Okay po. Vincent Sanchez joined, one of our staff IT na magaling namin sa NGT Wellness, si Sir Vincent Sanchez. By the way, bago po pala ako mag-start po, I would want okay po. Sabi ng IT ko, commercial break. Kasi every 15 minutes, nagko-commercial break po ako. Haan kayong umalis or wag ko kayong aalis, babalik po ako.
So, welcome back po sa aking programang Puon Tibiyag. Ay, Tagalog maten. Welcome back ti programa tayo nga Puon Tibiyag. So, sabay tayo nga mangrugi kaya't ko lang manan nga i-remind nga dagitay reminders no kasatno ti agusar iti herbal medicine. Kasi masapol nga maamuan tayo dagitay reminders tapno iti kasta mas safer tayo kasi amo tayo nga adu ti herbal medicine tayo nga masapol and 100% nga high time nga agusal tayo iti sarili tayo nga herbal medicine nga instead nga agmula tayo ti anyaman nga pottery plants nga pangbisti tayo iti unog ti balbalay tayo okay po. Why not consider the herbal medicine tapno iti kastawin in cases of saksakit or in cases of emergency at usaran tayo. Okay? Kasi iti pagsasaritaan tayo is about lagundi. Nya pa iti Ilocano nan Javer ti lagundin. Anyway, makita yung mat likod ko. Okay po. So DJ ti topic tayo tatta madamdama. Ngam sabay ko nga irugi, kaya't ko lang nga i-remind ulit no kasano ti panagusar iti herbal medicine. Okay? Number 1, haan kayo nga agusar ti anyaman nga insecticide tapnon mapreventaran tayo ti sabidong. So no, agmula kayo ti herbal medicine han tayo nga usaran iti insecticide. Bayan nyo lang nga medyo no adda makita yung insekto, no? Bayan nyo lang kasi no once nga kinapitan tin insekto di herbal medicine tayo, ibig sabihin nun makiag-agas damo lang kan very potent. Okay po? Kasi mo laang no mangan tayo no gumatang tayo itinapnatang tayo. Han tayo nga mabutang di inigos nga kunada. Kasi once nga adda igos nga kahit nasawan handa nga nagipakat iti insecticide or any synthetic fertilizer nya. So be very kayo aware kayo deta. Number 2, nagpreparation kayo iti herbal medicine. Usaron tayo iti banga. So go back to basic. Okay po? Clay pot. Okay? Mabalin mo ti stainless kasi no awan ti magatang tayong nga naganapayan nga banga, okay mabalin mo ti stainless nga may mayat ko no nga banga clay pot dayjay haan nga kaluban no agprepare tayo tapno mas nasamsamay han tayo nga kaluban ken nababalaang ti apoy na or low fire dayjay ti dapat nga aramidan tayo no agi boil tayo or decoction no usarin laing ti parte ti mula no anya ti advice ti expert. So, di ko na makinig po kayo, no? Kanayon kayong dungag iti daytoy nga programa, tapno iti kasta, mga ganyo digitay advices ko, no? Every week po yan. Surutan ti usto nga dosage, ti panagtumar, okay? Usarin laang iti umiso nga mula, nga kaibatugan iti sakit nga marikrik na. Kasi haan nga amin nga natural medicine kat umubra iti bagbagi tayo, no? Okay? Again, ulitak usaran laang iti umiso nga mula nga kaibatugan ti sakit nga marikrik na tayo. Isardang iti herbal medicine in case untoward reactions kasla ag-allergy kayo, okay po. Wano adaman mariknayo basta digitay allergies no nagtubo ti allergies tayo isardeng tayo ti herbal medicine no haan tayo nga kaindagaan kasi ngamin no dati bagi tayo gamin ket adda reactions latta no our bacteria reacts with the food that we eat isu nga no adda untoward reactions iti bagi tayo kasla allergy isardeng tayo ti panagtumar ti herbal medicine. If signs and symptoms kat haan nga epektibo or haan nga ma-relieve dagiti sakit after 2 to 3 days medication. Okay po. Mapan tayo agpakonsulta kadagiti expert nga doktor tayo. Han tayo nga hayaan no kas pagrigan dagiti signs and symptoms tayo kat haanan nga maagasan within 2 to 3 days or say for example sabihin natin within a week tahamot laang nga dengdenggan iti bagi tayo dagi ipakpak tayo nga herbal medicine you should go to your expert doctors po tumaray tayo dagusan dagitay eksperto nga doktor tayo taammo tayo mat iti Ilocos Norte adu dagitay expert doctors tayo no well no kayat yung mat dito yung MGT Wellness mabaling matlaptano at dagitay options nga kayat yo kasi dapat ag-rely tayo
no, dagiti sagsagabain tayo nga sakit, kadigiti ano tayo, ag second option tayo, ag third option tayo, han tayo nga agrelay laang ti may nga doktor, ag pakonsulta tayo mat digitay ammo tayo mat nga pakalaganan ti bagbagi tayo nga haan laang nga may sa ti papanan tayo tapna adda kasta option tayo kasjay kasi ammo tayo no ngamin agsakit tayo ammuyo gamin no masakit ti may nga tao again han tayong agsakit nga dagdagos ti chronic kidney disease. Tandaan nyo data. Jay kunada nga CKD, chronic kidney disease. Han tayo nga agsakit nga dagos data. Adda pay laang dagitay infection tayo. Kas kuma iti UTI, okay? Aga po iti kidney tayo data, urinary tract infection. No adda dagitay infection tayo, okay, the root cause is kidney talaga, okay? Amuyo di ko na kon addan to digiti ibinsa-binsa tayo, no? Nga paggapuanan ti saksakit tayo, no? Agsabali gamin dito nga programa Thursday day jay, no? Radio Veritas day nga programa Nature's Call. Okay, ang title ng programa na yun. Ti mapagsasaritaan tayo ngamin ditoy dagitay herbal medicine nga masapol nga amwen tayo tapno iti kasta adalang ita igid-igid ti kwa tayo ti paraangan tayo wenno likod ti balbalay tayo unoan bakir jak lang ammo no anya ti sabali nga Ilocano ti bakir meron ba Javer ti bakir sa bali nga nga word ti bakir kabundukan sa Tagalog. Okay, Ma'am Zenaida Crescin also joined. Si Kumarek Agnes Titives Acob itibigan. Mare, imarketan at itibikusin. Marisol Lanas also joined. Okay, so DJ Apo ti reminder ko kada kayo tapno iti kasta. Okay po, mabinsa-binsa tayo, maamuan tayo, dagitay dapat nga maamuan tayo, dagitap no ma-remind tayo, no, dagijay, dapat nga aramidan tayo, iti herbal medicine tayo. Gawin ti pagsasaritaan tayo, jay kunakon is lagundi. Amo tayo apo ti lagundi. Actually, dito lagundi, amo tayo amin dito'y kasi adutiin nagana pa yun aduti magatang tayo iti butika dito no lagundi amo tayo mat nga dito nga lagundi ket what's this magatangan no iti butika pagaamo tayo mat nga iti lagundi ket para iti cough panagoy oyet colds and fever, okay, dagijay iti maagasan nat ti lagundi. This is a Philippine herbal medicine to treat cough, colds, fever, no, mabalin na pay nga i-relieve ti asthma, pharyngitis, rheumatism, dyspepsia, boils and diarrhea, okay, dysentery nga kunada, no. Adu ti maagasan na, no, cough, okay, colds, pain, dysentery, fever, anya pay sakit ti ulo, dayjay pay ti maagasan iti lagundi. Okay? Siguro kat makita yung matid talikod ko, no? This is a 5-leaf chase tree. Dayjay ti English na. Ti scientific name na kat Vitex negundo. Okay, yun po yung scientific name ng lagundi. Kay 5-leaf dayto, makikita tayo ti igid ti karayan, okay, no, adda karayan niyo dita, ayan ti karkarayan tayo, ado ti lagundi, no, isurok to madamdaman no kasano ti panagpreparar. Okay po, so again, ulitak manan ti lagundi, i-treat na wano agasan na iti uyok tayo, iti colds and fever, and also use as a relief of asthma and pharyngitis, rheumatism, dyspepsia, boils and diarrhea. Dayjay iti maitulong iti lagundi tayo. Now, dok kasano nga rod ti preparasyon na dayjay iti pagsasaritaan tayo. How to prepare, dok, no kasano nga i-prepare tayo.
Kay kunakon, advice ko man idi last weekon, no agala kayo ti bulbulong, no sa denno man tinagal-alaan nyo, day nga bulong, okay? Iyo por iyo nga umuna, okay, iti danong nga daasin na rock salt, no, ti mangala kayo iti duwa nga kutsara nga rock salt, ipantayo iti planggana, okay, of course at dadanom na dayo, and then isok ano ba yun, ibabad yo, no, dayjay bulong yo within 30 minutes. Tapno ti kasta whatever nga kimpet ka dayta nga bulbulong, okay, maikat dayjay ni kwa ikanaw yu dayjay asin matlaang, ikanaw yu matlaang, tapno iti kasta ket agsamay matlang ka dayjay danom, and then ikwayo iyupor yo dayta nga bulong for 30 minutes. After 30 minutes, ayun, at the guest tayo, may samot nga well-known nga DJ, kan radio broadcaster, no other than Joey Kiawit. Okay, hi Joey, how are you? Ayan, binisita nak dito'y ayan ti naga-studio tayo dito yung NGT Wellness Studio, okay, ti multimedia studio tayo, siguro kat ma-aware, ma-curious, no? Ma-curious ni Joey. Ma-curious ni Joey, kadito'y umubraan tayo, kasi nga, multimedia is in right now. Di ngamin, yes. Sir Joey. Oh, isot ti in ngamin tata ti multimedia. Nagadong agbuy-buya kanyak Joey, dagiti followers ko ti Veritas, kan dagitay mat friends ta iti kwa Joey, iti Facebook. So, ti preparasyon tayo, ti pagsasaritaan tayo, nay napanan na tayo IT kon, dati engineer tayo nga mang tartarabay kanya kon, ayun. Just let me know the time, Javer. So, the preparation, no at the asmayo, at the uyokyo, at the fever yo, at the boils, ibig sabihin nun, dejay, pigsa. Anya ti Ilocano, Joey, ti pigsa. Dati nasakit nga, ada matana. Latag, yun, thank you. Anat naga mo, Barok? Roy, yan. Kadwa kami ni Joey ni Roy. Litag, no, adalatag tayo. Aglaro giti ubing dati agtutubong nga babatik, Joey. At danagan na rin nalipata ko. Busali. Yes, busali. Kung nadapay sa bali rejay. At dati litag nga grurutong ti ubing ti ulo na. No? That's considered boils. Anya ti aramidan tayo. Okay? You chop, di ba, na iyo per yon, nabugwan yung meten. Dapat bugwan tayo nga nalaing, apo hantay yung baybayan nga kwa nga dayjay ano kat hantay nga bugwan. So mangchop kayo ti 2 glasses, okay po, of raw leaves, kadayta nga lagundi, duwa nga baso. I-chop yo dayjay bulong na, kailangan i-chop tayo dayjay bulong na. Mangala kayo iti duwa nga baso, and then duamot nga baso nga danom. Okay? 2 cups of ang tawag dito, naganap pa yan, of lagundi. Tapos anya tikwa, Ilocano na ti lagundi si ka Joey. Basta bahala na kayo. Diyak mo kasi sa basabali gamin baka no agkamaliak di ibagak nga Ilocano na, at least itagalog ko lang nga ng Joey. Tapno iti kasta, no, haanak agkamali, no, lagundi 5 leaves detoy, no, chase 3 ti English na. Okay po. So 15 minutes until the water left 1 glass, low fire, no, and then i-strain nyo isuna, isontot ti ikwa tayon, inagana pa yan, isonto iti inuman tayo, no, for dysentery dati medyo agtaki, okay po, at the colds and pain na, okay po, handful of leaves and flowers, no, the flowers nga maalayo, in water to 2 glass full of tawag dito, nagana pa yan, kasi mo lang, 2 nga baso mo't lang, okay, and then 2 nga baso mo't lang ang iti danom na, tapno iti kasta, makaala tayo ti maysa nga baso, gamin di ba agay evaporate di jay. Okay, ag-evaporate di jay, isong agbaling tulanganan nga
may isang baso. Now, inumun nyo dayjay 3 times a day. Ibuson nyo dyan may isang baso within a day kasi na may mayat nga no once nga na-boil tayo inumon tayo nga dagos mabaling metkit di nga i-ref tayo, but then again after 2 to 3 days ngamin agbalin to gaminan nga ay or agawan to ngamin tay samay nan iso nga may mayat no nagi-boil kayo inumon tayo mo lang nga dagos. So di may isang nga baso, okay, hanyo nga inumon nga maminsan. Hatiin nyo po yan siya. Pagbalinin nyo nga 3 times a day, within a day, may isang nga baso. Okay po? For skin, no? Kasi mabalin da ito iti skin tayo. Dagitay ada problema na ti dermatitis, scabies, ulcer, eczema, okay? Skin problem da ito no? Ganda gitay wounds tayo. Okay? Wag ko kayong aalis, no? Hang kayo nga pumampanaw, ag subliak after some messages. Ni Jenny Bagongan, 55 years old, nakatira sa Takay, sa proper body seat. Nakilala ko si Doktora sa BARP dahil nag-short talk siya doon. Ang case ko that time, yung may rashes na tumubo sa akin dito sa both sides, ears, sa may mouth. Psoriasis daw itong naramdaman ko, itong yung mga tumubo sa akin. Sabi niya, try mo po yung Tibicos na product namin, sabi niya. So, nung trinay ko siya, na-lesson po yung mga kati-kati, na-lesson po yung readiness na yung rashes. So, 2 weeks lang ako nag-take noon, mabilis na nag-effect yung Tibicos na yan. Nagpapasalamat po ako kay Doktor dahil kung hindi po siguro sa kanya, hindi po ako gumaling. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamwa po, nga ba hindi pa nag-usar ko iti Tibicos, kahit ado iti limag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagin ang nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicos, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong ka po iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti naming sang ngarabi awanin tinagyan dito Tibicos, dito lang dito nagaling saed. Ngayon, inusar ni Mrs. ko, kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti Tibicos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Itultuloy tayo nga rod. Ito'y programa tayo nga puon itibiyag. So, preparation no ay dagiti preparation ti pagsasalitaan no. So, tayo nalpas ko tayo for skin disease, okay? For dermatitis, for scabies, for ulcer, for eczema, or dagitay sugat tayo, dagitay gaddil tayo nga masapol mo't iti ag-agas na niya. So, mabalin tayo nga ag-prepare iti decoction wano i-boil tayo no dayjay bulong iti lagundi, okay, sabunan tayo dayjay sugat tayo or dagiti skin problem tayo like scabies, dermatitis, eczema,
or whatever nga skin problem tayo, wash and clean it wano dalusan tayo tapos sabunan tayo, and then DJ decoction isunto ti pang final nga pangbalnaw yon DJ yan ti skin problem tayo, no? So by the way, adda pay gayam may isa nga napatunayan mi iti Lagundi no medyo adda pasma tayo, okay? Lagundi is very very good. Inuman tayo DJ kunakon agiboil kayo iti pagdigusyo final nga balnaw DJ yan, no? Tapnuhan tayo matunay nga nagastar kasi DJ may isang nga timbang nga basit mabalin tayo nga i-boil okay nga pagdigos tayo DJ adda pasma na. Pasma ibig sabihin nun dagiti nabasa iti imima na kada saksaka na kada dati managlinget, di ba no agpasma tayo ket numapan tayo ti doktor kat kunadang handa mamati ti pasma, di ba? So no medical doctors handa ngamin nga haanmet nga iso amin metket di adda digitay medical doctors ngaminan nga nagbasa ti naturopathy, adda digitay medical doctors ngamin nga nagbasa ti acupuncture, so digitay adda knowledge na when it comes to naturopathy and acupuncture. Amuda digi pasman nga maamot nga iso amin ka amuda, no? Ti pasma. So mabalin tayo nga usaron dayto Lagundi. Okay nga pagdigos tayo pang final nga balnas ken inuman tayo daydi preparation tatay no ti uminom preparation for cough and tawag dito for asthma and for fever kasdi mo lang ti preparasyon na. Okay po? Ano pa? No agsakit ti ulo tayo, okay? For headache, mabalin tayo nga i-crush, no? Palpalan tayo if you have the mortar and pestle, dito alsong, di ba? Dababasit nga alsong, di ba? Mabalin tayo nga palpalan dayjay, tapos bunganan tayo iti bandage, okay? Gauze bandage po, okay po. Mabalin tayo nga ibungon tapos isuti kabil tayo ti ulo tayo, no? Nasakit iti ulo tayo for headache napintas iti Lagundi. Okay po? No rheumatism, sprain or contusions and insect bites, okay? Yun din, parehas din, you pound the leaves and apply into affected area. Parehas lang din, no? Ada rheumatism yo, okay, dagiti babakat, lalakay, nga medyo matamtamaan ti rheumatism. Okay po? Or no kas pagirigan laang maagasan pa laang iti Lagundi ta mabalin nyo mat nga palpalan dayjay, tapos ibungon tayo iti cotton cloth uno saan gauze and bandage adu ti available iti parmasya dayta, gauze and bandage, okay po? Or kaya yung gauze na lang kasi pag bandage kasi masyado nang makapal. Okay po, so yun na lang po. O kaya if you have the cotton or anything that's cotton na na-in-piece, okay, DJ yung ibalot, DJ na palpal yung nga Lagundi, tapnon mabalin yung itapal dito affected area like rheumatism or sprain. Dagiti nagbasketball kat na sprain iso na nati kuha na pa yun, ti Ilocano natin na sprain nun, parang napulagos. Yun po yun. Napilagos. Okay po. NGT Wellness Treasure joined also. Dito branch tayo Tilawag. NGT Baguio High. Pabalik-balik siya. Lee Bartolome also joined. I-share yung matap nun. Aduti makaadal. Dagitay Tagalawag City. Dagitay Taga Ilocos Norte. Tapno iti kasta. Maadalan damot. Dito'y importante nga agas tayo or herbal medicine tayo. Okay? Nga importante nga maamon tayo digito'y importansya, digito'y herbal medicine tayo tapno iti kastak at hantay laang ang agri-life iti synthetic medicine. Tapagamo tayo na we are born natural, di ba? Every person or everyone is born natural. We are born natural. Iso nga tika adu nga sakit tayo, di ngamin. Nakadado nga saksakit tayo, grabe, as in tatan, aglalo tatta, uso mananti, dito todo. Nagsardang ban ti todo, jakmat na monitoro no, nagsardang uno saan ta. Siyempre dito yan ti studio mikat, medyo kubong ngamin, tapos kethang ko nga mamonitor, nagtudtudo uno saan, panagtudtudo manin, ti manen, iwasan tayo manen nga sakit kat dengue, ayan. Ti dengue, isumanan ti aguso. Aside from COVID-19, di ba ti COVID-19 is coronavirus.
We acquire COVID-19 from virus. And according to Europe, dagitay English doctors, okay po, this COVID-19 ay bacteria also. They studied the cadaver, okay? And studied the genatay, DJ cadaver. So natakuatan da nga bacteria dito yung COVID-19. So whatever that is, virus or bacteria, nga amo tayo pag-aamu tayo nga ti manglaban kat immune system tayo. Awan ti sabali nga lumaban iti virus and bacteria, no haang ka nga dati built-in, no? Built-in immune system that's given by God. Awampay lang iti agas tayo iti COVID-19 awampay. Even dengue awampay ti vaccine tayo tapi malpakmot dagay kwa tayo. Deng baksya tayo di mo gamin. Okay? Nagadom amo tayo nga pimalpak. So awanpay talaga iti vaccine tayo ti dengue. Wala pa po. Handa pa nga na successful kada ito nga vaccine tayo, okay? At daman digiti vaccine tayo nga rin more amo tayong nga understudied pa lang. Huwag na po tayong maglukuhan. Okay po, Aliana Ortiz joined. Also, yan si Ma'am Rochelle and Pampanga. I hope and I pray magaling na po ikaw, Ma'am Rochelle. Kasi kaka-opera lang po ito ng appendix. Okay, yan. Alam niyo po, ang appendix, pag pumutok na yan, talagang ma-opera na po kayo. Etong si Ma'am Rochelle, talagang nag-rupture na po. So, wala na tayong magagawa. Talagang operation na po yan. So, be very careful with our appendix. Importante po yan na organs po natin. Han nga mabalin nga, paikat tayo, appendix tayo. Amuyo every organs, every detail of our organs, and every organs that's been given by God to us as a very, very important function. Di ko na kung sabali ngamin iti topic tayo, iti nagana pa yan, deto'y puon iti biyag. Okay? Kan iti nature school. Ti nature school ngamin, pagsasaritaan tayo, digitay sakit tayo, kaslakan ni Ma'am Rochelle, apay nga nagkaroon ti sakit nga appendix. What is the root cause? Bakit siya nagkaroon ng appendix? Yun yung mga pag-uusapan natin sa Nature School. Every Thursday po yan over Radio Veritas, 3 to 4. Okay po, yun po yung education natin. Ano yung root cause ng CKD or bukas po ang tatalakayin ko psoriasis. Yun po kasi yung request ng isang pasyente po natin na talagang masikuran ko nakmalanganan. Siyempre, kalalaking tao, tapos gwapo ka pa, tapos edekado ka pa, tapos magkakasoriasis ka. Kahit naman sino po na, uri sino, hana kaya tiyada sakit na. Nobody wants to be sick. Kanya pangalagaan natin ang immune system natin. Kasi once nga bimabati immune system tayo, our gut microbiome, which is the community of the bacteria, okay po, aminin natin at hindi, totoo po yun. Gut microbiome has a very, very important role. Lahat po ng diseases, alam yan nanap ng mga magagaling ng doktor. Okay? Alam niya ang probiotics. Alam niya ang prebiotics. Alam niya ang enzyme. Pag magaling na doktor, alam niya ang probiotics. Pero kung ang doktor nyo, ibaga na nga, anya mo data, haan nga mabalin no kunana, panawan nyo data nga doktor yo. Diba? Kasi probiotics, prebiotics and enzyme are good for digestive system. It's good for our microbiome. And there are lots of scientific evidences already that this gut microbiome is one of the culprit, and not only the one, the missing link, kunak man langanan, missing link organ, nga iso ti paggapuanan iti sakit tayo, apay, gamin ti gut microbiome tayo, iso iti balay, kunak man langanan, okay, dagitay, agbuybuya kanya, iso iti balay, iti bakterya tayo. And this bacteria has good and bad, ada opportunistic bacteria. Nga iso iti mangmangted, iti sakit tayo. Proven na po yan. There are lots of research kakabsat na nagbuybuya kaniya. Nga dagita diabetes, dagita saksakit yung hypertension, even arthritis, adda ibaga ni gut microbiome dita. Kanya
napakaganda po si Tibicus, dagitay manginaan, hangkay nga manginaan. Kasi dingmalan iti technology, iti Tibicus. Okay? Dumaan po siya sa technology, okay po, pinag-aralan ng how many years, meron tayong IP nga makuna, intellectual property, nga hangkumat mabalin nga i-share. Okay? Assisted project of the Department of Science and Technology, halal certified. Ibig sabihin nun, mainom iti kakabsat nga Muslim dahito nga produkto. Diba? Yan. Mainom dagitay Muslim dahito nga produkto. Kang runaan na. Birukan nyo, ti produkto na inom kayo no FDA approved mo laeng. Tandaan nyo hang kayo nga basta gumatgatang ti produkto no awan ti FDA na. Apay, kasi ti FDA, isudate ta ti paglesensyaan tayo, no, dimalan mo't laang iti standards iti produkto. Kasi agpaypayso nagato nga para detox dita, nagado nga rumrumwar nga liquid form. Ang tanong, dumaan ba yan sa standards of process? Oh, di ba? Dagiti iti, kuhan tayo nga basta uminom, or dagiti i-ferment da lang. Kasi, no nga dimalan iti standards, ti technology, kunak man lang nun, mas karkarong agsuffer ti liver tayo. Remember, our liver, iso ti mangsagat, amin nga kwa tayo, nga ininuman tayo, amin nga ipaspasok tayo, iti bagi tayo. Okay? Ni liver iti mangsagat, no, Ilocano. Iso ti mangsagat, ti amin nga papaunag tayo. Iso nga hangkay nga basta gumatgatang iti without any FDA approved. Birukan nyo iti lisensyada, birukan nyo no FDA approved mo lang isuda. Wano i-google nyo ti FDA kasi mabalin nyo mo't nga i-search ti FDA. No, registered mo la data nga produkto. And I am very proud nga iti Tibicus at the CPR na, Certificate of Product Registration. And our manufacturing plant is certified, okay po, by FDA. Okay, at lisensya tayo, ngagman manufacture tayo, we are legit. Isungahang kayo nga manginginaan iti Tibicus kasi fully packed data nga produkto tayo nga ada amin nga ramen. Tapno iti kasta mapapagsa tayo ti immune system tayo. Apay, ti Tibicus mayaman siya sa antiviral, antifungal, antibacterial, and even antioxidant. Okay po. Yan po ang nasa Tibicus natin. There is a technology na susurutan tayo. I just want to say hi to Jolab Mapile. Okay? Yan po ang isa sa mga doctors natin na naturopath na nag-endorse ng Doc Hanis Tibicus sa Nueva Vizcaya. So, dun sa mga nakikinig po sa akin dyan sa Nueva Vizcaya, meron na po tayong isang reseller or sabihin natin distributor na pwede po yung pagbilhan ng produkto natin no other than Doc Joe, no? Yan po siya. Okay po. And even in Pangasinan, meron po tayong tawag dito, Adtemco, okay po, Adtemco Manawag and Adtemco Ordaneta. At saka kung doktor ang pag-uusapan natin, okay po, napakagaling na doktor, Dr. Erwin Olero. Siya po ang in-charge ng Doc Hanis Tibicus. Kung may mga katanungan kayo sa produkto, okay, hanapin niyo po si Dr. Erwin Olero. Talagang alam niya po ang effect ng produkto po natin. Si Jer Valeros also joined. Ayan. So, marami na po kaming testimony sa Tibicus po. Napakadami na po. You can go to our website www.ngtwellness.com. Tama ba ako? And you can also like our page NGT Wellness Center, and then you like our webpage NGT Wellness TV. Tama ba ako? And then of course you friend us, no? Maki-join po kayo sa our FB. Okay, pwede sa FB. Okay po namin. So, wag po kayong aalis. Last part po ng aking program pagkatapos po ng mga paalaala. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kaming iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamwa po, nababayin di pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti
limbag-anan tiriknak. Kas may nga natayanganin, akit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita kada iti tibikos, kaya iso iti nakapalagaan, kaya nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti namin sa ngarabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni Mrs. ko gapo tanging matot dara na, ginurnurak gapo tanay boss. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Coughs. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Coughs triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Coughs. Liquid soap for hand cleansing to inhibiting microbes on the skin that can potentially cause diseases. Reflex Health Sleepers improves blood circulation, helps in relaxation, promotes better sleep, relieves body pain, improves mood and fight depression, makes feet healthier, alleviates swelling, edema. Himalayan Rock Salt Lamp health benefits, purifies the air, improves skin diseases, eases allergy and asthma symptoms, increases energy levels and reduces stress, reduces electromagnetic radiation, provide a soothing therapeutic glow to any room in which they are placed. Extra C vitamins, ascorbic acid, health benefits. Boost your immune system with these vitamins. Powerful antioxidant, powerful skin toner, increase energy, vitality, and endurance. Enhance brain and memory health, improve skin tone, prevent heart disease and stroke, prevent cancer. Disinfecting doormat rubber, wet and dry, includes disinfecting granules. Sanitize your soap, protects you and your home, kills 99.9% virus, germs, and bacteria. Sanitizer holder metal with 1000 ml alcohol. Affordable, hands-free use, durable and long-lasting. Organic seasoning from mushroom. Distinct taste from other seasoning. Better than MSG. No dairy and no cholesterol. No preservatives added. 100% vegan, 100% organic, and all natural. Pure honey, health benefits. Contains several vitamins and minerals. Rich in antioxidants. Reduce several risk factors for heart disease. Can help lower blood pressure. Helps improve cholesterol. Can lower triglycerides. Rock salt, fine grind. This natural salt provides exquisite flavor and provides the body with dozens of trace minerals. This salt does not provide iodine, a necessary nutrient. Mineral-rich alkalinizing gourmet salt. Welcome back ti programa tayo. Puon iti biag. So, ti NGT Wellness, nakita tayo mo, di commercial tayo, are packed, no? Kompleto tayo when it comes to wellness products. So, nakita tayo, iti commercial tayo, at halos amin nga produkto, da kanya tayo. Ti kasanghan ko nakita, Javer, is oil. Ay, okay. So, the oil tayo, coming, at the oil tayo, so kompleto, no? Mapang kayo ti NGT Wellness branches me, okay po, meron po yan sa NGT Baguio, okay, 0917-163-4018. No, hindi nakita yung EJ patalastas mitatay, EJ commercial mitatay, adda EJ NGT Baguio. So, dagitay masapol yung sanitizers, okay, dagitay alcohol, okay, dagitay doormat, dagitay sanitizer holder, adda iti wellness tayo, no? Available amin iti wellness tayo. So, we have NGT Wellness Baguio under Stella
Okay, 0917-163-4018. Meron din tayong NGT Wellness, Cagayan, 0917-139-3391. Okay? Cagayan is 0917-139-3391. NGT Baguio, NGT Cubao, okay? NGT Baguio, na-mention ko tatayan, okay? NGT Cubao, 0927-771-0680. Adamot landline mi dito ilawag, okay? 677-2246. Ito ilawag, ti landline mi, dagiti kayat na titumawag, ito ilawag, 677-2246. So, we have a complete. When it comes to wellness, kompleto tayo iti produkto from oil to liquid soap to soap, ano pa. Kompletuhin natin yan, mga organic nga shampoo, everything, kukompletuhin natin yan. So, in the meantime, ti adda digitay disinfectant, yon mga doormats, yan. Digitay masapol tayo ti balbalay tayo, doormats, no? Naka-promo kami, no, member kayo. Okay po, there you have a 30% discount. Kasi kaya't ko nga iwaragawag, no? Maki-Maki is also watching. Yan, yung ating magiting na isa sa mga head ng NGT Wellness. Maki, and of course my baby Zeki. Hello baby Zeki. Ayan, and of course the smart mommy ni Reggie, the smart mommy of Zeki. Naglaing kat na ansalan, di ba? Yung Tibicus pala namin, mag-e-end po kami ng buy one take one ngayon. Pero sa mga members na po, okay? Dagitoy naka-register nga Tibicosian member, okay po, isudat ituloy-tuloy nga ag buy one take one. Dagitay haan nga member, pasensya na po, less 30% lang po kayo. Ang kikinaasi tayo, why? Because nagpangatong amin dagitoy romats tayo, okay? Kanya narigat talaga, sobrang narigat ti sa saadon tayo tata. Iso nga digitayhaan pa lang nga members, okay? Mag-member na po kayo. Anyway, ang registration is 24. Meron na po kayong dalawang Tibicus, tapos meron po kayong raffle coupon. Ang mapapanalunan siguro next time, no? Ikuha tayo tomorrow, no? Sa Nature's Call ko po bukas, makikita nyo po yung mapapanalunan for tomorrow dun sa raffle coupon natin. And then of course, brochure. So, once nga naka-member kayo, you have a 30% discount on all the products. And dun sa mga services namin, 30 to 50% discount po kayo. Kanya, napintas the privilege card yun, tapnotikas ta, no makapan kayo iti wellness branches me. Kasi umadado deti wellness branches tayo, and I hope and I pray malpas deti nga COVID kasi nagado ti kayat nati agkaroon ti wellness, and they wanted to nagano pa yan ang maki-join kanyami, no? It's a small franchise, okay po. Tapno itikasta, mas mapapalawak natin ang serbisyo natin sa Pilipinas. So, ni Luke Aris Siason, hi Doc! Si Aris po, nanonood. Friend ko po ito na magaling din na medtech, at the same time naturopathic practitioner din po siya. Si Luke Aris. Aris, hello! Tsaka sa mga kaibigan po dyan. Watching here, Doc, it's good to watch all your live coverages. God bless. Thanks for promoting me here in Nueva Vizcaya. Sabi ni Doc Jo. Yan. Si Doc Jo, ang negosyo din niya yata yung mga cactus, kaya nag-order ako. Galing. Talagang itong mga naturopath na mga classmates ko and colleagues ko talaga, gusto talaga nature. So, yung mga negosyo talaga, it jive with everything, no? Siyempre, naturopathy. So, when we say naturopathy, the root word nature. Diba? So, si Doc Jo, meron siyang cactus. Kasi medyo naglaylo siya sa clinic niya. Sabi niya sa akin, nagkwentuhan kasi kami. So, you can buy naman, no? Doc Hanis TV ko sa kanya, kay Doc Jo sa Nueva Vizcaya. So, sa mga taga Nueva Vizcaya po na nakikinig po sa akin ngayon or nag-watch sa akin, you can buy Doc Hanis Tibicus na po sa kanya. On the way na po yung kanyang Tibicus na padala namin kahapon sa kanya. So, kay Aris din, I hope medyo, yun, pinag-uusapan din namin ni Aris. Aris, refer mo nga ako sa magaling na chiropractic. Meron kasi tayong isang pasyente dyan na 82 years old, hinila lang po niya yung
adayjay ko, Aris, I know you can understand me, ure agil Ilocano, ibirukan na ti chiropractic nga tumulong di pasyente id Manila, nga kataw-tawag na kanyak tay bigat. Syempre, dagitoy chiropractic ko dito'y taga Manila. Taga Tarlac ni Sir Lito. Tapos ni Erwin, magaling din yun na chiropractic. Sa chiropractic. Erwin Ilores, Pangasinan, ko dito pasyente ko taga Manila. Alaman, Aris, mangi-refer ka man, nagguyod lang isunat ti kagudwa timbang danom, inayos lang niya, siguro di pinagrukob na, kaya da kayo nga babakat, no, hang kayo nga pasaway, hang kayo basta grukrukob, o yun, siguro adda medyo naipit nga urat di likod na, ay, umaaray sa sakit yung matanda, 82 years old. Please, Aris, please, kung nakikinig ka sa akin, ay nag-watch ka, tulungan natin yung pasyente dyan sa Manila, okay, para mahanapan natin ng chiropractic na magaling na hindi masyadong mahal sumingil, ha? Kasi 82 years old yung pasyente natin, Aris. O kung kaya mo naman, kasi nag-aral ka naman ng spine alignment, Aris, baka pwede mong puntahan. Text mo naman ako. Ayun. Ay, chiropractor din pala si Doc Jo. O diba, Doc Jo? Ayan. May yung mga pasyente ko, don't worry, magkakatulungan na lang po tayo. Josephine Mapile Labaro, okay? Si Doc Jo is Josephine Mapile Labaro po, dyan sa Nueva Vizcaya. Chiropractor din pala din siya. Nag-aral siya ng chiropractor. Ayan, dumadami na yung mga chiropractor natin. Even, Sir June Mendoza, if you're watching me, please, yung mga magagaling, tulungan naman natin si Ma'am Gracia. Iyak siya ng iyak kaninang umaga sa akin. Sabi ko, paano kaya kita matutulungan, Ma'am Gracia? O, diba? Ma'am Grace Ordunio, pasyente ko po yan sa Manila. Please, Sir June Mendoza, if you are watching, kindly text me po para ma-refer natin tong matanda. Umaaray po talaga siya. Sabi niya, ang sakit-sakit, dukhani, grabe, no? So again, inuulit ko po doon sa mga members na po ng Tibicus, Tibicosian family. Yun po ang tawag namin, okay? So, 2-4 po ang registration. May kasama po na 2 bote na Tibicus at 500 ml. May raffle coupon at of course may brochure. Okay po, and then you are a part of our Tibicosian family. Tapno itikasta, tawag dito. Importante po yung Facebook account ninyo. Okay po, para kung may mga promo, yun lang, napakaganda kasi ng multimedia, di po ba? No, ada ngamin Facebook tayo kat nadardaras ti ag-communicate. Di po ba, lalo sa messenger. Iso nga, i-message na kayo tulanganan. So, kung may mga katanungan po, you can go directly to my number dun sa mga may sakit po. Okay? 0916-204-4007. Okay po, yun po yung number ko. So, hindi ko man po kayo mag-read. Okay? Ay, by the way, sa Radio Veritas, available po ang Doc Hanis Tibicus kay Doc Paz Hermoheno. Isa sa mga naturopath, licensed naturopathic practitioner po. Doktora Sis Paz Hermoheno, nasa kanya po ang Doc Hanis Tibicus. Dr. Erwin Olero. So dun sa mga mga doctors na gusto pa po akong tulungan sa Doc Hanis Tibicus, I hope and I pray, okay po, mag-text po kayo sa akin and i-friend nyo po ako sa Facebook, Marilu Hani Berras Tamayo. Hanapin nyo lamang po ang aking profile pic na naka-face mask ng violet. Okay po, kasi marami po ngayong mga taong gumagamit ng mga So, hanapin nyo po ang Marilu Hani Berras Tamayo sa aking Facebook. Naka-face mask po ako ng violet. And then, mag-subscribe po kayo NGT Wellness TV, and then like nyo ang aming page sa NGT Wellness Center, and of course Tibicus page, Doc Hanis Tibicus, i-like nyo din po, Doc Hanis Tibicus. Yun, mga informations nandun din po, and of course mga telephone numbers na nabanggit ko po kanina dito sa Lawag 677-2246. Ito na naman po ang inyong lingkod, Hani Tamayo po, Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist. Lagi yung nagsasabi, tisalon at kinabaknang. Isong we should be always aware of your signs and symptoms. Naimbag nga Wednesday tayo, and God bless you all.
need help keeping your digestion balanced and sync, try TB Coughs. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Coughs triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Coughs.